Kua ara ke anō ngā tau kaikai e pāna ki te pūtea a te uepu tohu Māori o te kaunihera o Tāmaki Makaurau. I ahua atua te karere ki te hui pūtea a te kaunihera, i reira i te tū mai anō ai te puehu. Koe nei te hui whakatakoto pūtea o te kaunihera a rohe o Tāmaki Makaurau. Aha koa i whakae tahi ngā kai kaunihera ki te nuinga o ngā kaupapa. Engari anō mo te pūtea o te Puari tautoko Māori. I've been in local government for a number of years now, and for this body to be put in there to kind of overview or give an assessment of my performance, I really don't feel easy about that. You have a look at some of these figures, 390,000 on external advisors. Legal is 70,000. They're obviously expecting a few more fights with us potentially. I didn't think that we were going to relitigate personal views around what they believed the government should have done and what they shouldn't have done. But it appears that the bias that has been expressed now is obviously still there. Aha koa i whakae te Puari tautoko Māori kia heke tā rātau pūtea ki te tono tuatahi i puea ake i ngā marama kua taha atu, kua tō tarawā hiroa tonu ngā kai kaunihera. I think it will be better for all of us that we actually are seen to be meeting our obligations under the Treaty of Waitangi. To systematically require all our officers to putting together reports to think how does this impact on Māori is a very positive step. Ko te maha o te pūtea kei te tonoa mo te Puari tautoko Māori, neke atu i te 3 miriona tāra. I whakaia e te 3 hau whā o te komiti whiriwhiri pūtea, kia whakaia taua tono. I understand we live in a democracy, that people are entitled to their views and their opinion, especially in council where they form representation. Kia whakatau te kaunihera matua mena rānei ka whakae rātau ki tēnei pūtea, ka whakahokia te take nei hei whirawhira mo te Puari tautoko Māori hei te rāhina. He tā Gardner, te karere.